Na yegusuwa wo galamsey ho ensemu akwa Asante Mantema National Security omo ekandifo Captain retired John Labari na wode atuja ese ensuwa hodro nsotena hodro wa Asante Mantemu a emrebi atwem na galamsey ese no ekon na aban ne kono enya ensunsanso nti nsuo de bebre no ano eni ahyase ete Infie bebreni na Ghana aban weswae ekon ewo galamsey dwumadie eso enso yade se okon no aye kwankro enam galamsey so ama nsuo kwaye bretuo ene nsase ahodo na asai ewo mayi emu mpempenyi aban a wote akunya so de nhihye ahodo na de egu apono so se de be ya obetimi atu eye ohawi ase Asante Regional Security Coordinator Captain retired John Kwame Jabari wa bere one Adom Kasee twetwe enkomo no ene odi tudwa se hwɛ nsutene ahodo a galamsey foi ase no ebrebi atwamu na de to empempe hu a otimi sensakire abamu ogidie se nsuo na nigusu a etie wone nkasa mu wo kire se we dead pefe se galamsey so ekon no kakan akra enkunumdie eba aban no aye clear say forest water body ekwan ho not making a compromise any hu ne aban bi tuwa no on ne ma sha se say authority na ebi si da e ba no amra no ya twesa amra na sa parliament sabi the military units SC forest obi antimura forest nti ejuni ayi ya testimony to it we have man almost 4 years for to omo ensure say the sooner we are seeing some results in the color of the water Adwen Pahine Kofi Mensa Manebo Asante Mantemu